Tangsalo Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Sahani Bwkhaktwi Hakotor Beremo AITT 2025 Anjokmungo second Manai Khumulwng Dashrambari Amchaini Debbarmano Nogo Thangwi Bono Borom Yapharkha BJP Haste Tangphang Bipin Debbarma Hakotor Habangni MSDE DZT bedek by Luajizak AITT 2025 Anjokmungo Hakotor Beremo second position mankha Telamara government IDI mechanic diesel trade ni student Shamil Debbarma aba haikino North East Beremo first sangkha Shamil Debbarma aboni bagai laithane 4 October Shalmario New Delhi ni Bigan Bhobono Luajizak for Social Convention 2025 pandawo Hakotorni Mantri Bwkhaktwi Modi ni yaktwi shokan mankha Shamil Debbarma AITT 2025 Anjokmungo Hakotor Beremo second manmani logi Hakotorni Mantri Bwkhaktwi Modi ni yaktwi shokan manmani bai Tripura Hasteni mung kusuk khlaika Khumulwng Dashrambari Amchaini Debbarma aboni bagai puilani shalono phone khlai Bono Bwkhaktwi BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma aba haikino social media ni bisingti Bwkhaktwi ni Mantri Shukla Charan Nuatia aboni aglo Tangsalo Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Sahani Bwkhaktwi Hakotor Beremo AITT 2025 Anjokmungo second Manai Khumulwng Dashrambari Amchaini Debbarma ni Nogo Thangwi Borom Yapharkha BJP ni Haste Tangphang Bipin Debbarma aba haikano bini sakbai thangni Bwkhaktwi bo Shamil Debbarma de bini nongni boro rokno Yapharkha Bipin Debbarma জিনিস এই চিনি বিশেষ করে Yang kisah nasi terang. Tini sung belai no khatong thokjak sini Tripura rajyoni sini Tripura sani bisingo je nokbai khana bibhinno news channel er madhyome je Shamil Debbarma bo bini nijini porishrom je trade mechanic civil trade porishona khainai degree orjon khainai tini all India level o kaisa second position mankha pasapasi north east o Bono first position manai tini sini rajyo no sini Tripura Haste no tai bishesh kai sini kungthai bara Tripura sarongni jebabe bo sunam ojjol khaika abon bagai sini rajyo ni manoniya mukhyamantri Professor Dr Manik Sahaji tai sini rajyo sarkar tai chung Bharatiya Janata Party ni pokho theke bo bono hamtai hamjamung yapharo tai bini je porishrom ni phole je dokkota orjon khainai bo tini ei jaga phaika bo শুধু বিনি ব্যক্তিগত সিমিয়া সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি ত্রিপুরা সারংনো একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলও যে ভারত হাকতরনি প্রধানমন্ত্রী ইয়াক্তি ব সকাত মানি ফেকা আবন বাগৈ সিং বনো বিনি কর্মজীবন বেলায় খাকাহাম তেই সিনি শুভেচ্ছা ইয়াফার বনো যে ভবিষ্যত যে সিনি ত্রিপুরা সারনো বতেবো কুজুক সাকাত লাঙাই নাইথথক খাইনাই সিনি ত্রিপুরা সারংনো ব সংসাসা খাইনাই जों होप खायो जे गटनि थायो प्रे खायो जाते बिनि जीवनो तेबो बिनि इमां रक कुबयं होय सक्सेस होय तेबो हायखायनो जों सासा खायनाय बो कायसा तेबो सुनाम अर्जन खायनां थु ते बिनि कर्म जीवनो जाते बो प्रत्येकटा जागाओ बिनि जे वानसुकमानि जे मुचुंगमानि सिनि बरं बागै सामं खायनानि बो सफल हंथु सक्सेस हंथु आं आभायखायनो बिनि परिबारनि जे बिनि मा फानोबा आं हामबाय मारो जे माहाय बसा कायसा बो जन्मरि होय बा आचार्य होय जे माहाय कायसिनि Tripura सानो कायसा प्रधानमंत्री याक्ते पुरस्कार माने जे बाबा सिनि Tripura सारंनो सिनि कुंथाय बारानो बो जे उज्जवल माने नखा साकानि आथुकरि हेकाय जोंसा साहायकाय बो सिनि Tripura सारंनो तिनि कायसा उज्जवल फुनुका आं आबन बागै सिनि माननीय मुख्यमंत्री मिया आनो रिङै साका जे बनो कायसा सकात याफाना बागै आबन बागै सिनि माननीय मुख्यमंत्री सकात रबरह कान्द्र नुबैखा जोंबो याफारखा तो কিছুদিন পরে নো সিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ববাই रिङै कक्सानाय এবং বিনি যে তাবক প্রেজেন্ট বিনি যে ওয়ানসুংমানে যে বিনি টার্গেट আবো যাতে সাকসেস মানে বাহাইকা খাইমানাय जों राज्य सरकार হইতে রমৈ जों एज ए पार्टी হইতেबो বনচবা जों खायनाय Hakotor Beremo topar angge marmani ungkulogo telamra idea institute ni principal teacher de bobai baksa rungsrungnai rokni saktharmung de kolomte kheklaimung tongo aboni bagai borok jotonono Yapharkha Hakotor Beremo AITT 2025 Anjokmungo second Manai Khumulwng Dashrambari Amchaini Debbarma ITI government ITI telamra ni simi ang course 2024 course start khaya gani 1 year ni course tongo mechanic diesel trade 2025 ni course paikha exam rekha exam raman poreo
all India wani top all India AITT ni sini jagota all India to trade toppers amte ini garani bumung kasaka kawan porang kangkang notice ni kani trade ni ang number 1 kang Tripura represent kata notice ni kenapa khorang tu thangwi notice ni kangke chungaro CTS ni aro duita award dojago CTS te CTS ong kangke jetabuk IT ni simi thangnai borok kangke notice ni sang charjona Tripura ni kang simi engka samni khorok ni tongo engka Arunachal ni khoroksa engke CITS ong kangke chung notice ni khorok ni kata te hambairona musungo ani je college ni sir ani je senior instructor ani je trade instructor sir Susanto Debbarma bo bano nek guide khaiya bin hoida nang saimano je all India toppers of tlangjago exam ni bisingte ni semaman bisingte sir jano saman bisingte amo preparation khaiya te mai keno chini je college ni principal te joto staff so bana help khayo mani bisingte no borok ni guidance ni bisingte stage ang kasemaka all India toppers peta ani bo monoti semaka te ani sir no ham te mai keno chini college chung jisero avinya 2.0 ni je project khaman bisingo chini trade ningai chung kaisa mane scrap ni hoite chung je gari snamani bagi tu sang bagi ne kata e-sports car ne hangkabo electrically based chung abo snamang kha chung kono mani pai aram musapono chung je scrap ni je banga chora ni chung snamani aron hoite chung apono design khlai chung ka snam ka chung abo complete khamaka 3 months ni bisingo chung abo complete khlai AITT 2025 Amjokmungo Hakotor Beremo second manmani logi Hakotoni Mantri Bwkhaktwi Narendra Modi ni yakdoi sokan manmani bai Tripura Hasteni Tripura Sarok ni mungno kusuk khlaiga Khumulwng Dashrambari Amchaini Debbarma bini o assignment ni bagai Chini Khorang ni Bwkhaktwi Bono khapfurmani yafaro Hasteni joto lokorok